that's not obvious. It doesn't abuse woman, doesn't kill herself. That's not suicidal. It doesn't mean it's a suicidal. There is no study shows that. Yemanam study but antarasu asaying website. 45. That's a high percentage. What are you talking about? What are you talking about? Okay. Abuse የሚደረጉ ሴቶች ራሳቸውን ይገላሉ ምንድን ነው የምታወራው በነገራችን ላይ ያወራው ሐሳብ እየሰጠው ያለውት ፖለቲካዊ ለማድረግ ሳይሆን you bring a fact study ተደረገበትና ፐርሰንት ይሰጣል ከኛ መጣኩ ያ ፐርሰንት የቱ ስታዲ ነው የዓለም አቀፍ የጤና ድርጅት ወይም ደግሞ WHO ሪሰርች አርሶ ነው የሚለው 45% of women kill themselves suicidal because of abuse. Yeah, and 13.5% of them. What do you feel about Kanani? Liban Kanani bicha aura. እንደዚህ አቢዝ መደረጓን በቪዲዮም በፎቶግራፍም አይተሃል የተሰሩ ሻሮችን ተንኮሎችን ደባዎችን ኢንቨስቲጌት ከሚደረግበት ቦታ አንስቶ እስከ ፍርድ ቤት ድረስ የተሰራውን አጭበርባሪነት ተመልክታል እሱ ላይ ተናገር ምንድነው what do you feel አሁን ደግሞ ያለው እቺታችን ስትጠቃና የተጠቃች ነው አንድ ቀን ሁለት ቀን ትምህርት ቤት ሳይሆን የሚመጣው በተከታታይ በቤት ውስጥ ስትጠቃ እንደነበረ ነው የሚያሳየው በተለያዩ ጊዜ የሚወጡ ቪዲዮዎች ፎቶዎች ቀርጻ ያስቀመጠቻቸው መረጃዎች ዶክመንቶች የሚያሳዩት እህታችን ቤት ውስጥ እየተጠቃች እንደነበረ ዶሜስቲክ አቢዩዝ እየደረሰባት እንደነበረ ለዛ ደግሞ most likely ኮዙ ኢንቲሜት ፓርትነር አቢዩዝ ወይም ደግሞ ቫዮለንስ እንደነበረ ነው የሚያሳየው ስለዚህ እህታችን ስትጠቃ ነበረ አቢዩዝ ስትደረግ ነበረ ፊዚካል አቢዩዝ ነበረባት እንደምታዩት ያው ሳይኮሎጂካል አቢዩዝ ይኖራታል በያስባለው በዚህ ምክንያት እቺ ልጅ ህይወቷ ሊጠፋ ችሏል ለዚህ ደግሞ ፍትህ ልታገኝ ይገባል የሚል ሐሳብ አለኝ ኦኬ ገዳ አቢዩዝ ያደረጋት ነው አይደል እንግዲህ እኔ ግለሰብ ነኝና አሁን ስለ እንትን ነው እንጂ መናገር የሚችለው ማን ተገደላት ያ እነዚህ የሚወጡ ቪዲዮዎች ፒክቸሮች ነገሮችን ያው ፖይንት ያረጋሉና እንትን ያረጋሉና አቅጣጫ ይሰጣሉና ይሄንን ነገር ደግሞ የህግ ባለሙያዎች ፖሊስ እነዚህ ነገሮችን አጣርቶ ፍትህ በሷ ላይ የደረሰው በሌሎች ሴቶች እህቶቻችን እናቶቻችን ላይ እንዳይደርስ ልጆቻችን ላይ እንዳይደርስ አስተማሪ የሆነ ፍትህ ልታገኝ ይገባል ፍትህ ደግሞ ባለስልጣን ሊል አይገባም ታዋቂ ሳይሆን ሁሉም የሰው ልጅ ሁሉ በፍትህ ፊት እኩል ሊዳኙ ይገባል ፍትህ ልታገኝ ይገባል የሚል እምነት አለኝ ኦኬ የቀነኒ አዱኛን እውነት ለመደበቅ ሲሞክሩት ሲጨረጨሩ የነበሩ ሰዎችስ በግ ሊጠየቁ አይገባም ከማናጀሩ አንስቶ ከኢንቨስቲጌሽኑ አንስቶ የፍርድ ሂደቱን እንዴት ነው ትልቅ ኮራፕሽን እንዳለ አያሳየህም አንተ እሱ ስለሱ ሐሳብ ተጠበቀ ያ ፍትህ ልታገኝ ይገባል ያልኩ አለው እኮ ጠቅለል ባለ መልኩ ነውና እያንዳንዱን ዲቴል ውስጥ መግባት ስለማስፈልግ የህግ ጉዳይ ነውና ህግ ያዘው ነገር ነው ለዚህ ደግሞ ህግ መረጃ አለው በያስባለው መረጃ ከበቂ በላይ መረጃ ዶክመንት በቪዲዮ በፎቶ ከተለያየ ነገር ስላለው እነዚህ ነገሮችን አጣርቶ ለዚህቺ እህታችን ለሴቶች ልሰጥ ይገባል ነው Go mute our juice. Oh my God! I'm so sorry. Asti lela sau katelu. አሁን ሊበን ባለው ላይ የምትጨምሩት ነገር ካለ namni dursu jira garuu jiraateen beeku qawwee bagana kan dhufte
Go ahead. yaa jedhaa turre nu kana jechuun duraanis anis qawweenis akkuma warri haga ammaa qananii bira jiru warroonni hubannoo gahaa qaban. Of course ብዙ ነገሮች አሉ ብዙ ነገር ስትደረግ ነው of course ግድግዳው ተበስቷል አይደል እንዴ ብዙ መረጃዎች ነበር ደም አለ ተባለ ሶ ያ ሁሉ ነው ዮኒ ማኛ ራሱ ሲያወሩበት የነበረው ብዙ ነገር ነው ያሳለፈችው ቀነኒ ያ የመጀመሪያው ኤቪደንስ ራሱ ፊቷ ያባበጠ ከንፈሯ ያባበጠ ራሱ ይናገራል ማለት ነው ከዛ የበለጠ እኮ አልነበረም ይሄም ደግሞ ተጨማሪ ነው ማለት ነው ለምን ላይክ አንተ ብዙ ነገሮችን ትላንትና ደግሞ ሀፕን የሆነውና አይታችኋል ኢማጂን ሀጫሉ ደግሞ አይደለም ለእህቱ ለቀነኒ ለብለዱ ቀርቶ ማለት ነው እንዳለ ለሰው ልጅ ለሆነ ነፍስ ላለው ሁሉ ሲታገል የነበረ ሰው ነው ግን በሱ አዋርድ ላይ የሆነውን ነገር አይታችኋል እነ ለሊሳ ኢድሪስ አጨብጫቢዎቹ ባይ ዘ ዌይ ለሊሳ ኢድሪስ ጀቹኒ ኦሮሞን ወንት ቤኩ ቀቡ ኦሮሞ ባይ እቱ ቅሌት ነቀሙፍታ ነምችሱን ማናጀሩማን ኢሳ ማናጀር ኢጆሌ ጭጭምቱ ላሌ ቦለቲ ቦፍ አፋ ጀላታ ኤልማን ኦሮሞ ቦለቲ ጉርሳጀ ወኒ ሲምቤኩ ቀብደን ጋፋ ሀጫሉን አጀፈሙ ነምኒ ብራቱሬ ዮካን announcement keessa fi bakka garagaraatti tirmaannaa godhaa ture sababa managementiin jedhame hizawan quba qabaadha deema waan dabre laala waa irraanfachuu dhiyaacaalu takka jedha lammaffaa gaafa qananiin ajjeefamtu BBC irratti namni dubbate isa namni yaanitu hospitaala geessee qaama qananii gaggaragalchaa picturii kaasaa video warabe yokan hada mana isa wajin video call walitti bilbilani qama shi gaggaragalcha namni laala ture isa jedhan qalbe fadda waan kana marayu qalbe fadda namichi sun sababa managementitin isa duuba entertaining guddatu jira wanni isin beeku qabdan jechuudha qaali ilmaan oromoo warroota sabaaf dhiigan warroota effectively boru rakkoo nutti geessan dammaqoodha cicimoodha taalentii qaban tarkaanfachuu danda'an warra jedhamara jalatti gadi dhiitaa jiranii jechuudha tokkoffaa warroonni waan kana raawwataa jiran entertain warra godhan maqaa isaaniin dha'u andalam gosa entertain isa godha haga osfanaatitti haga biyya alaatitti eenyutu waame biyya alaa geessaa ture eenyu wal qabata kana mara qawween duratti manna wayititti dubbatamee ture yaadatoota intalti takka maqaa namoota wayii dhooftee turte yaadatoota aadonnoo mana kam akka ta'en beeku sagalee mucattisaniin qabaa bakka qawween jirutti dubbatamee wanti sun jechuudha entertainota duuba jira ilmaan oromoo ufafootti baatu akka nu himmoone yookaan ammoo uf duuba isaan deebisna jedhanii waa yaadaniif ijoollee oromoo taafii ta'an jajjabduu ta'an sabboontota ta'an dhabamsiisutti jiru jechuudha tokko lalisaa indiriis nama jedhamu mirqaana inni kaleessa qabu laala ammallee VOA afaan oromoo irratti maal dubbachaa ture yezzawaan namni qananii faacaaluu ajjeesisiisee dhugaan jaraa akka dhokatu godhe namni ukkaamsisiise they have a team groupii qabanii jechuudha wanni isin beeku qabdan oromoo dammaqa sabboontonni ilmaan oromoo dhumatteeti tisiisnii fi hattuuf saamtuun lafatti haftee wanti kee marti dhabamuuf atis dhabamuuf teessaa jechuudha dammaqi yoo dandeetti of qabi sabboonummaa kan kee of qofatti godhiiti qabadhuuti jiraadha baatee alatti of hin mul'isin ega qananiiti as sabboonummaan qilee haaseen maaliif oromummaanis akkasumaa jechuudha ka qananii wuccii anee oromummaa kiyya abinarraa mulqama taanaan sila dhiqadheetiin ofirraa gataa oromoon qananiif hin taane eenyuuf taate oromoon haacaaluuf hin taane eenyuuf taate haacaaluu awwaardii irratti obboleetti isaa qananii nama ajjeese osoo dabarsuu danda'an maal na dhibeedha
maaliidhaan maal fidaniidhaan hiyyeessa abbaan jedhanii akka waan inni Oromoon taane akka waan Hacaaluun Oromoo hin taane akka waan addunyaa biraatirraa dhufanii fuudhanii badhaasa kennaniif jechuudha. Waan fedhellee yoo ta'ee jedhee har'a isheenis dhiiga isaanii ta'uu baranii haamilee warra saniitiif jechuudha. Haamilee abbaa isii lubbuun jiru kanaatiif silaa dabarsuu danda'anii turan maqaa mucaa isaanii achirratti dha'uun hin malle jechuudha. Akka mana hidhaati baasan hanqatee kana ol Qananii ol mee maaltu jira? Qananiin anaaf si ibsiti yoo dhugaan Oromoo taane jechuudha. Aadaa kee qabattee uffata kee qabattee si fakkaattee baate tarii akka ishee bareeduu dhabuu dandeenya. Ishee fakkaachuu dhabuu dandeenya. Dhaaba akka ishee qabaachuu dhabuu dandeenya. Sammuu akka ishee qabaachuu dhabuu dandeenya. Garuu waan anaaf si fakkaatuu fi identity kenne qabattee baate. Tarii osoo guyyaa tokko Itoophiyaa saniif iyyuu hojjettee jiraatte ta'e Qananiin kan nan argattu ture jechuudha. Waan Itoophiyaa san fakkaatu osoo hojjettee jiraatte. Oromoo jetteeti. Hacaaluunis osoo akkana jedhu osoo Oromoo jedhu qabrii seene tunilleen akkasuma taate jechuudha. Irraa dabraniitu awwaardota ilmaan Oromoo irratti fuudhanii nu badhaasan. Kanaa ol maaltu jira Oromoo? Hedduu galatooma kanuma jedhaa dubbachuu hin danda'u kanaa ol. Okay, namni biraame yaada keessanii itti dabala. Haannaa, Giftii koo Yaaradaa Rich ሀሳባችሁን ቀጥሉ። ሌሎች ቤቶች የሚወራው እኮ እንደሚመጣኛ መጀመሪያኑ እናቅ ነበር። መጀመሪያ ቀን the first day ቀነኒ የሞተች ቀን እነ ሮበሌ ቤት የሚባል ተከፍቶ ማለት ነው። የሷን ግድያ ከሌላ ጋር ለማገናኘት ሞክረው ነበር፣ ፖለቲሳይዝ ለማድረግ ማለት ነው። ላይ ቀነኒ ሌላ የውጪ ሰው እርምጃ ወስዶባት እዛ በውጪ ወስዶ እንዳስቀመጠ አይነት ነገር ለማድረግ በጣም የሷን እውነት መቼ ለመደበቅ ያልጣረ ሰው የለም፣ ያልሞከረ ሰው የለም። ግን አልተቻለም። ምክንያቱም የሷ እውነት ከዓለማችን ላይ ካሉ ትላልቅ ተራራዎች ሁሉ የገዘፈ ነው። ልክ እንደ ፀሐይ ማለት ነው። በምንም አይነት ነገር ሊደበቅ የማይችል ምክንያቱም ንጹህ ደም ነው ይፈሰሰው። ይሄ ሁሉ የሚያደርገው እግዚአብሔር ከሰው በላይ ማለት ነው። እሷ